ti angi ukwe ngawa ki yele la dita makanga di ti un pa ka uye ki luonye la dita kuman ba yena jani luora ye yo kene ye nyu wa yo ma perwate tamni ke yer dana diti we en kay rom me diro tung male me Uganda kan era ye dit loyo dit pamon rom me lobo ko pala dit lobo adil lobo ki luoni general full general anti lieutenant general ti ket ki me dor ti me moñ me lobo ki ñwa ko jem ma pole dor lobo ki loko chok chok ko twal ti jo kene tamu ger ni ye nyu wa ki yer dar ma diro ye ti pe pa kuman ba yema mario ma jani luora ye para goye gia me pala meno mogo manok ruako me jukon wanga do lien pero ni bedra kalien yaki konyo moro ba weti ki gumba mini mabe ere gumba belutua ki wer yel la dirla yak la dirla bedgange mo man belutua kera dong me waje botuni itu tiyo tena ko jala tiap gonya ma petwere nyingi wira bele tu ko ma ya ko tiare wiru duñ kacha pour rete wi gop ko mier tiare wi giko ni ga peñu gara yedo ye la te gar rate dueni daru wengri laro kan nicha laro klisia hidok yang do kulu ya ada ko porro ka kenya ba waji baraji ay na ko ki waju we Moro district babe yer lutela waki kon paloba ki kon pa Cristo kay yini no ba yo be yer tela me Moro ma wokki ci dong ci polo ba tan wer pa jok pe yer tela jowa kunya mabe babe ya ki bod jok ne ba para kay choya ria ma pe gwata qui choya ria lek mo reme Maria siano bet rio matwala kay yini rubatie le ko kon kay gwata qui was magikum tatana ni no yanon kuma ko lo tua mi alla wara jok pe yera unu be yera ki kon pa Cristo wajo matwinya tek do kan noya dada urpo mabe kitiyo challa kero ki yego ki rewo ki lori dog yang machol ka yiri ngam loko ka te we radio meg si atima ko pe guda nying Yesu Kristo me Nazareth pe guda nying Yesu kwar we radio mega loko ya non umi yo kere ki lam ki nyai do kulu me guda ko ka te Yesu Kristo kuma mbalo tuwa pe wa be yeni tela me Moro ki kere chinjo ko jawa atemno dok chan ke lokani kacha wiyo ne tibu alis la kwena nenu chako ne tibu ko wadeno ki chana tika on bene ni tibu ko ko puri lu mwa piara di dok tiba ye lakini dok chana wer kacha